Pen bena Sergio Busquets ba unsung tajno naging lekay football hakabakod jong nagasamoy lekay MLS Arjarpsan. Kublay piki parlok persetelan ban page bat ban kersan nakapor subhaban share bat like bat subscribe ke channel. Sergio Busquets lekay kong nagabantag Spain house na Arjarkandai hakabawlami madan kumpa cispa so plaisin nagabantagari nanikandhun lekay jong kari nagabatep argol player rap igari jong Spain an job paglampung lekay Arjar Pro ik FIFA World Cup pat ik UEFA Euro hawa Arjar Qatar padahal simentaru halai teliki we pat ki World Cup pat arteliki European Championship yo Sergio Busquets lanyo yo kum we naginong lekay pedeng betibit tam hakipor baro we naginong lekay bakraw tam pat lekay Sergio Busquets takat rotrik kino beri kerkendai spa pra kumtam tala poi lai punyo snem Sergio Busquets la poi akan hun kebaning kong jeng ke Barcelona hau blai jeliu Arjar pra pula leit ban priang ya ke breakthrough player jeng ke La Liga hau snem Arjar Kendai daduk sama Arjar Kendai ada sepeu lolong no lekay ban kong jeng hun menolong no lekay bong san ha klub haduk kasau snem haduk ba undami no hakaba hau sama jong Arjar play Sergio Busquets lekay pelatih ke news pasin baro akabentak klub Barcelona hakaba oleh job kumbalai pa arteliki trofi babentuk tadi nyo teliki namadu haka La Liga ndu teliki namadu haka Copa del Rey berlai teliki namadu haka UEFA Champions League daga jing penyaj pan kong jong Pep Guardiola pat daga papendon kam gijing mutim berkat jong football Sergio Busquets lolong si pentana kan hun lekay pedeng play ro harkat bat Andres Iniesta Xavi Hernandez nadu usnam Arjar Pra usnam Arjar Kersan kini kelaingut berkat kelong kinong yarap hak kejing job pekerpang jong ke FC Barcelona Sergio Busquets pen penawon so tajno nagijing kai football hak bakut jong samoy lekay MLS naga Major League skor Arjar Psan amar Sergio Busquets oleh penisno wat klub Inter Miami house nam Arjar Play pen lekay hak MLS ndai baro lami madan kumba drip kena sin nagam klub Inter Miami balai rab panyo ra trofi hakli kop haus nam Arjar Play bat ke supporter sil Arjar Psau pen tahu pen benar so tajno nagijing lekay football